قبل دعاء نبأ القرآن يكما بشا يا الله يكما بشا الله الله جنب لا ينمي قيان كثنا باسا أبوينا راك الله الله يا ربنا تقبل منا ما قرأنا من القرآن يا الله من القرآن الله الله واجعل ثواب ذلك بدعهم من النيران الله الله يدعن سيدا اللي رومانيا وانا دوسا يا الله يا أمبونا دوسا الله الله غنا دوسا أمبون رزقي من مودا رحمنا دما لما رماتنغ الله الله يا ربنا تقبل منا ما قرأنا من القرآن يا الله من القرآن الله الله واجعل ثواب ذلك بدعهم من النيران الله الله سجل دوسا الله الله ندوسا نأمبا ونخمر بنبرلوا رحمنا تماد المقابرنا الله الله يا ربنا تقبل منا القرآن الله الله واجعل ثواب ذلك بدعهم من النيران dalam kubur Nabi terbendam di dalam kubur Nabi terbendam Nabi lendayang sangkawilingka Nabi lendayang sangkawilingka napa tingka masjid ta'ala napa tingka masjid ta'ala ya Allah mengerti purba engel syaraga mengerti purba engel lam syaraga engel syaraga engel izin Tuhan niba malam jom izin Tuhan niba malam jom bandung ketanya
جلك دعاء من دمك تنيو جلك دعاء جلك دعاء الله دعاء ملك هبة هرقو دعاء ملك هبة هرقو يا الله أروى القبور لا أنبر دوسا أروى القبور لا أنبر دوسا لا أنبر دوسا فلا أنبر دوسا لتوهن تنن بنا وأنبر ودوسا لتوهن ودوسا أورغنا dengan raya dosa dengan dengan raya dengan raya la banabi syiraga inda la banabi syiraga inda di dalam jannah nagabat tanjana awliya di dalam jannah nagabat tanjana awliya tanjana awliya ngani izin tuhan nibam lam yum ngani izin tuhan nibam lam yum bandung katanya jalak doa bandung katanya jalak doa jalak doa Allah doa malak nima Tuhan ku doa malak nima Tuhan ku ya Allah arwah al-qubur ya ampun dosa arwah al-qubur ya ampun dosa ya ampun dosa jarangan dosa kaki dosa bibi dan dosa mata dosa bibi dan dosa mata dosa hati bayam rabat serababun yang sia-sia serababun yang sia-sia oh ya Tuhanku كمانيا أمات خدم لام دنيا الله خدم لام دنيا بنبري الرحمن وآخرات شرقان نبي وآخرات شرقان نبي Syirugan bingon-bingon tempel maliga indah di dalam jannah saja awliya di dalam jannah saja awliya Allah ya Tuhan كمان يا أمة خذ اللام دنيا خذ اللام دنيا يوم نبي الرحمن وآخران شرقان نبي وآخران شرقان نبي سجل سارت لإني بنا بيك أنا أوت
berjalan Allah wate berjalan bang padang Masya Allah wate berjalan Allah wate berjalan bang padang Masya Allah oh ya سلامة يا ربنا يا الله نبي سلامة الله نبي سلامة يا ربنا الله نبي ما كان من من يا ما كان dalam syirga Nabi pakaian indah sandusin yang halo lecen Allah yang putih lecen pakaian syirga ya Allah yang halo lecen Allah yang putih lecen pakaian syirga Allah سلمان يا ربنا يا الله نبي سلمان الله نبي سلمان يا ربنا سلم عليكم ورحمة الله سلام يا رama pun mereka salam ya rama pun mereka kadang lemah aku yang salah kadang lemah aku yang salah لنا لك ما بقى ومن دمنا يا الله لك ما بقى ومن دمنا يا الله 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 ربي كما نبي بتتميما كما نبي بتتميما نبي جمع بول رمضان بولنا رمضان شوكم بركة بولنا عبادك منوسيا بولنا عبادك منوسيا سوسايا sambut dengan ikhlas sosok sambut dengan ikhlas Nabili Allah raya terbala Ya Allah Nabili Allah raya terbala Allah 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 Rabbi kama Nabi bertatahiman kama Nabi bertatahiman Nabi جمع المولد رمضان يا الله بلغ جمع المولد رمضان الله بوبر تراويح بقبول
suci, pahala Allah beri melipat ganda. Pahala Allah beri melipat ganda. Keampun dosa diri sendiri, Hina ampun dosa diri sendiri. benar keaibi serta poma. Ya Allah manan ke abi serta poma. Ya Allah, Allah 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 Rabbi kekamana ببتتعيمان ككامنا ببتتعيمان نبي بمتك ظالم طوال نبي بمتك ظالم طوال بل من جمع مولد رمضان يا الله بل من جمع مولد رمضان ولو فاضله رايها نبنهana ukuran melipat ganda. Yang namun tarawih dum ditinggalkan oleh dum insan umat Sayyidina. Yang namun tarawih dum ditinggalkan oleh dum insan umat Sayyidina. Yang mententang pombor penena gambi syurga tinggi menjembah mententang pombor penena gambi syurga tinggi menjembah yom sahur tentang peduli dan pombor keji masalah dunia yom sahur tentang peduli dan pombor keji masalah dunia malam yang kepun rametan urang han eta bilang ni bamu salam. malam yang kepun rametan urang han eta bilang ni bamu salam. Seminggu lenyana samandum ka kurang kahabe orang ja nonton kasya. Seminggu lenyana sabka kurang kahabe orang ja nonton kasya. Mentanda bumbul penena gambi syurga tinggi menjembah mentanda bumbul penena gambi syurga tinggi menjembah yom sahur tanda peduli tak bumbul keji masalah dunia yom sahur tanda peduli tak bumbul keji masalah dunia. Belum ada pegang malam 17 sayang silepas dia anak muda. Belum pegang malam 17 sayang silam padum anak muda. Bagdad kupirakan matua ya syafadillah kon ke agama. Bagdad kupirakan matua ya syafadillah kon ke agama. Mententang bumbul penena gambi syurga tinggi menjembah mententang bumbul penena gambi syurga tinggi menjembah yom sahur tanda peduli tak bumbul keji
masa-masa dunia yo masa hone tetap peduli terpumbung keji masalah dunia. Hai malam akhir tinggal limang rohana le sosokan yang muda. Hai malam akhir tinggal limang rohana le sosok yang anak muda. Menan kepekatan di orang tanya orang asyanya tabiat kana menan pekatan di orang tanya orang asyanya tabiat kana matanda Bombor penenang gebli siroga tinggi menyembah matanda bombor penenang gebli siroga tinggi menyembah yo masa boleh tetap peduli terpumbung keji masa-masa dunia yo masa boleh tetap peduli terpumbung keji masalah dunia. Bulan puasa tinggal preura beli melalo wahai syedara ataupun pun suruh pergi otega yang larang Allah beta kerja dalam syurga hina simbabong alam ki gunung nabi yang pola bungang magabe hina sakri panola rabbi basa bomasa. Bulan puasa, bulan ya rahmat, bulan maghfirah. Allah kuasa ditanya hamba wahai ada besa galalo ni bak bulan nyan. Dalam syurga nasib bungang alam ki gunung nabi yang pola bungang mengabe indah sakri penuh rabbi basa bomasa. Kekhilafiyah soal puasa begata-gata tajak berdebat ladum puasa ka uras Senin ladum hai tengku ba uras Selasa. Dalam syurga nasib bungang alam ki gunung nabi yang pola bungang mengabe indah sakri penuh rabbi basa bomasa. Ditanyorakan ikut perintah Muhammadiyah awasi ora bek mula-mula wahai dum intan tanya hairakan hana ilmi bek mula-mula wahai dum intan tanya hairakan hana ilmi. Dalam syurga nasib bungang alam ki gunung nabi yang pola bungang mengabe indah sakri penuh rabbi basa bomasa. Di pemerintah kagak siapkan lokasi hilal nanam tempang sinar mesapat wahai intan jakalan hilal bersama-sama. Dalam syurga nasib bungang alam ki gunung nabi yang pola bungang mengabe indah sakri penuh rabbi basa
kagak umum le pemerintah laju lebaga tanyo ikuti MP urakan yang musyawarah mandum hai ayasinan mesapat MP urakan lenyan musyawarah mandum hai ayasinan mesapat dalam syiraga nasi babunga alam ke guna nabi yang pulang bungang magabe hendak sakit penolong Rabbi masa bermasa ditanyorkan hana pedawa bedong bersegera persiapkan doa ba'ura puasa Ramadan tapujo Tuhan Azza wa Jalla. Oh ya Tuhan ku datang rahmat Nabi syafaat kekal Muhammad Honda dalam dunia benabi rahmat Ura akhiran syiraga Nabi Ura puasa malam tarawih besagai taweni ba musalla sembahyang tarawih ba bulan Ramadan hana lirakan ba bulan lain Allah oh ya Tuhan ku datang rahmat Nabi syafaat kekal Muhammad Honda dalam dunia benabi rahmat Ura akhiran syiraga Nabi Jaman jino jaman kasangge jabat terawih bermasyam syara agama gondara kaji mepre-pre jiwa tarawih jadua dua Allah ayat Tuhan ku datang rahmat Nabi syafaat kekal Muhammad Honda dalam dunia benabi rahmat Ura akhiran syiraga Nabi belum di kota para alam lebih jabat tarawih dua sahabat Honda illallah ote jiwa wet kena wet kede jijak kolipe jita sago kota illallah orang balik mengenal orang besar di mahadharah ji'u terbanding illallah di orang balik getim ibadat di orang bangsa tangkilat Sagai hajite Allah sembahyang tarawih 20 rakaat nasyid hai sahabat yang lapan saja illallah menurut dalil dalam kitab lagi budak sahabat Sayyidina Umar illallah di orang marin orang bangsa di mahadharah ji'u terbanding illallah di orang marin getim ibadat di orang bangsa Tranquilas. Sagai hajite illallah lundengo barosa di banda Aceh
sembahyang terawih kajut kedawa illallah ada dalam masjid kagum pepe ngon web daraweh putung sedara Ha illallah di orang malim orang masyad di mahadara ji'u terbandai Ha illallah di orang malim betul hebatlah di orang bangsa Nakilas sebagai harga illallah ni kuna ulama sembahyang terawih bena mudawa ha illallah di orang kafir jika sembahyang terawih judika jekaruraya Ha illallah di orang malim orang bangsa di mahadara ji'u terbandai Ha illallah di orang malim khatim ibadah di orang bangsa Nakilas sebagai haji batitun season bolan Ramadan batitun season bolan Ramadan perintah Tuhan geyu puasa yang kaya raya zakun gayuri yang kaya raya hijau zakun gayuri gayu haji yang na kuasa Allah yang na kuasa masjidun season bolan Ramadan masjidun season bolan Ramadan perintah Tuhan gayung puasa yang kaya raya zakir gayumi yang kaya raya zakir gayumi gayu haji yang na kuasa bulan Ramadan letana balasan bulan Ramadan letana balasan umat Islam Allah umat Islam yang tim puasa yang tim puasa ura puasa malam sembahyang ura puasa malam sembahyang baca Al-Quran pad yang suka pad yang suka basitun season bolan Ramadan basitun season bolan Ramadan perintah
perintah Tuhan. Gayuh-gayuh puasa, gayuh-gayuh puasa. Yang kaya raya, zakir gayuh beri. Yang kaya raya, zakir gayuh beri. Gayuh haji, yang nak kuasa, yang nak kuasa. Yang ladum urung bulan Ramadan. Allah yang ladum orang bulan Ramadan. Be'an sembayang puasa hana, puasa hana. Anak tanya kejawab berijang. Anak tanya kejawab berijang. Di ulun berkelam sautan jaga, sautan jaga. Basitun season, bulan Ramadan. Basitun season, bulan Ramadan. Perintah Tuhan, gayuh puasa, gayuh puasa. Yang kaya raya, zakir gayuh beri. Yang kaya raya, zakir gayuh beri. Gayuh haji, yang nak kuasa, yang nak kuasa. Awate support ribut kan waya. Allah awate support ribut kan wayang. Sang di kemenyan nasyid puasa, nasyid puasa. Bunuh syad orang kali nepetran. Bunuh syad orang Allah kali nepetran. Umudah sedang lawak syuluk ngon saka, lawak syuluk ngon saka. Basitun season, bulan Ramadan. Basitun season, bulan Ramadan. Perintah Tuhan, gayuh puasa, gayuh puasa. Yang kaya raya, zakir gayuh beri. Yang kaya raya, zakir gayuh beri. Gayuh haji, yang nak kuasa, yang nak kuasa. 27 bulan Ramadan. 27 Allah bulan Ramadan. Nebak malamnya Allah nebak malamnya. Gayuh menjaga Allah, gayuh menjaga. Karena ni malamnya letak balasan. Ni malamnya letak
balasan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Tuhan, Tuhan janjina, Tuhan, Tuhan janjina. Basitul sisan bulan Ramadan. Basitul sisan bulan Ramadan. Perintah Tuhan, perintah Tuhan. Gayu puasa, gayu puasa. Yang kaya raya, zakir gayu yang kaya raya, zakir gayu haji, yang nak kuasa, yang nak kuasa. Syah, hai man syah, ulan kado. Dalam neraka, Syah, hai man syah, ulan kado dalam neraka. Hanya majlis asara pakai masalah dunia. Wahai anu kucuk jadi kasara pakai masalah dunia. Nasyaallah, hema nasyaallah, ulan kado dalam neraka. Nasyaallah, hema nasyaallah, ulan kado dalam neraka. Wahai anu kucuk dilek kasara pakai masalah dunia. Wahai anu kucuk dilek kasara pakai masalah dunia. Sayang, hai sayang, lepas sayang dalam neraka. Wahai anak terbayang, anak terbayang dalam dalam dunia. Wahai anak bepegang sayang, anak terbayang dalam dunia. Nasyaallah, hema nasyaallah, ulan kado dalam neraka. Nasyaallah, hema nasyaallah, ulan kado dalam neraka. Wahai anu kucuk dilek kasara pakai masalah dunia. Wahai anu kucuk dilek kasara pakai masalah dunia. Haima benang, lepas benang dalam neraka. Benang, haima benang, lepas benang, haima dalam neraka. Wahai anak bepegang benang, anak pencuri kambing masalah dunia. Wahai pegang benang, pencuri kambing masalah dunia. Nasyaallah, hema nasyaallah, ulan kado dalam neraka. Nasyaallah, hema nasyaallah, ulan kado dalam neraka. Wahai anu kucuk dilek kasara pakai masalah dunia. Wahai anu kucuk dilek kasara pakai masalah dunia.
puntung tapesra pemawai anu bepaga tutungan parang puntung kapesra Pemanasya Hai Manisya Ulun kabyo Dalam nurka Manisya Hai Manisya Ulun kabyo Dalam nurka Wahai ana Aku syadilek Sarapake Masalam dunia Wahai ana Aku syadilek Sarapake Masalam dunia Sedih Hema sedih Lepas sedih dalam nuraka Sedih Hema sedih Lepas sedih Dalam neraka Wahai ana bepegang sedih Ngontalong dalam tapi tak ikat Wahai ana bepegang sedih Ngontalong dalam tapi tak ikat Poma Nisya Hai Manisya Ulun kabyo Dalam nurka Nisya Hai Manisya Ulun kabyo Dalam nurka Wahai ana Aku syadilek Sarapake Masalam dunia Wahai ana Aku syadilek Sarapake Masalam dunia Tak ada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pemberian Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pemberian seluruh tubuh
akan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, Tahu diundung sebelum masanya kerendah diusung. sadarlah diri, tahu diuntung Sebelum masanya kerendah diusung. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pemeringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pemeringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. datang masanya, isaplah diri, selimut putih pembalut badan. datang masanya, isaplah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, Berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pemeringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pemeringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Jika kita ditanyai orang berapa perkara, berapa sifat yang wajib pada Allah, jawab 20. Wujud, قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفس ودنيا قدرة إرادة علم حياة سمع بصر كلام قدير مريد عليم حي سميع بصير متكلم. jika kita ditanyai orang sifat yang wajib Allah, ada 20 perkara. Sekarang kita masuk kepada yang mustahil pada Allah, berapa perkara? Jawab 10.
wujudna zat Allah, mustahil hana zat Allah, qidam ada cinkana zat Allah, mustahil diletak zat Allah, baqa kekal zat Allah, mustahil fana zat Allah, khalafatuhu lil hawadith hana ngonsa zat Allah, mustahil ngonsa zat Allah, qiyamuhu binafasin dong kedong zat Allah, mustahil gopedong zat Allah, wadaniyah usazal busifir zat Allah, mustahil bilang zat busifir zat Allah, qudrah kuasa zat Allah, mustahil lemah zat Allah, iradah dan makhanda zat Allah, mustahil dan makhanda zat Allah, ilmu demapa zat Allah, mustahil jahil zat Allah, hayah hudib zat Allah, mustahil mati zat Allah, sama yang mendengar zat Allah, mustahil tolong zat Allah, basar kemalan zat Allah, mustahil buta zat Allah, galam memarir zat Allah, mustahil bisu zat Allah, qadirun yang kuasa zat Allah, mustahil yang lemah zat Allah, muridun yang makhanda zat Allah, mustahil yang dan makhanda zat Allah, alimun yang demapa zat Allah, mustahil yang jahil zat Allah, hayyun yang hudir zat Allah, mustahil yang mati zat Allah, sami'un yang mendengar zat Allah, mustahil yang tolong zat Allah, basirun yang kemalan zat Allah, mustahil yang buta zat Allah, mutakallimun yang memarin zat Allah, mustahil yang bisu zat Allah. Jika kita ditanyai orang berapa perkara sifat Allah Ta'ala ada 20, yang mustahil ada yang 20. Jino tatamong sifat yang wajib Allah Ta'ala kali pertama bagi kepadum. Bagi keput. Jawab ada 4 nafsi. Salbi ma'ani manawiyah, nafsi sabo wujud salbi limang qidam baqa mukhalafadul hawadis, qiyamuhu binafsi wadaniyah, ma'ani tujuh qudrah iradah ilmu hayah, sama basar kalam manawiyah tujuh, qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallim. Sifat 20 kali kedua bagi berapa? Kedua. Jawab ada 2. Isti'na, Istiqal, istiqna, sibla, menyuhana, sifat sibla, ansah Allah dakin gaya, wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi sama basar kalam, sami'un basirun mutakallim, istiqar sikur, menyuhana sikur sifat, alam hanjir perupa, qudrah irada ilmu hayya, qadirun muridun alimun hayyun wadaniyah. jika kita ditanyai orang berapa perkara yang harum Allah Ta'ala, 1. jawab ada 1. Gepejut Segala mungkin. Kepejut kepala mungkin. Mungkin itu ada berapa? Jawab. Ada 4. Mungkin maujud, mungkin ma'adum, mungkin sayujad, mungkin fi ilmi Allahi annahu lam yujad. Jika kita ditanyai orang berapa perkara sifat yang wajib pada Rasul dan yang mustahil pada Rasul, Ada yang 4. wajib ada 4, yang mustahil ada 4, jumlah 8 kun.
صدق أمانة تبلغ فطنا صدق بنا رسول مستحيل sulit Rasul amanah kepercayaan Rasul mustahil khianat Rasul tabligh petrol Rasul mustahil dan petrol Rasul fatana syardi Rasul mustahil bodoh Rasul. Kita ditanyai orang berapa perkara yang harus pada Rasul. Saboh jawab. Gemetifut dengan tiput basyariah lagi jadu dan berkawin dan la ilaha bandum sifat yang jrojro sifat yang wajib ba Allah 20 yang mustahil ba Allah 20 yang haru ba Allah sabar jumlah perplusa yang wajib ba Rasul pe yang mustahil ba Rasul yang haru ba Rasul sabar jumlah sikurang dema wade tak pesaho perplusa kan sikurang jut 50 yang ke ayat ke 50 jika kita ditanyai orang padumro jumlah nabi yang wajib daturi 25 ro jawab. Nah, jawab di 25 Nabi Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayub Syuaib Harun Musa Ilyas Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ditanyai orang padumro malaikat yang wajib kita ketahui, yang wajib mentau 10 Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Zabaniyah. Jika kita ditanyai lagi oleh orang padumro Syekh Nabi 22 orang. jawab 22 orang. Muhammad, Abdullah, Abdul Talib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihrim, Malik, Nazar, Kinana, Khuzaimah, Madrika, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan, Innang Nabi Nasiblu Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saunda, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Juwariyah, Nabi Nadujo Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Nabi Nadua Hasan, Husin, cucu di Nabi, Aning, Basiti, Fatimah, Zura, Nabi yang jadi ke khulafaur rasyidin Pedro Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, saudara ayanda Rasulullah Hedro Hamdah, Abbas, Safiyah, saudara ibunda Rasul Nali Mongro Aminah, Wahab, Abdul Manaf, Zura, Kilab, kitab yang gepetun kena udahnya napet Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Taurat ke Nabi Musa alaihi salam, Zabur ke Nabi Dawud alaihi salam, Injil ke Nabi Isa alaihi salam, Al-Quran ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman nanam perkara Pun dapati Allah, kedua dapati malaikat, kele dapati kitab, keempat dapati Rasul, kelima dapati urut kiamat, keenam dapati untung broni ba Allah Ta'ala. Islam lima perkara Pun
tak mengusyam dua kalimat syahadat, kedua tak sembahyang seorang semalam 5 waktu, keleta puasa bulan Ramadan, kepeta buzakat menyonajir baharta, kelima dai haji menyona kuasa truwate. Mak susu Nabi na dua Halimatun Sadiyah Suwaibatul Islamiyah. Kembali kepada rukun salat. Jika kita ditanyai orang berapa rukun salat, Leblah. rukun sembahyang leblah. Jawab leblah. Kenit Berdiri takbir Fatihah, rukuk i'tidal, sujud antara dua sujud, tahiyat dan selawat, salam tertib, hamba kebit, bermetuka, yang awal dapat awal, yang akhir dapat akhir, ingatlah mahati bermetuka. rukun sembahyang gebagi ke leher. Qalbi, qawli, fi'li, qalbi, hati, qawli, lidah, fi'li, anggota, di hati, sabah, di lidah, 5, di badan, 7, di nit, li hati, sahaja sembahyang, berdikir, li lidah, takbir, fatihah, tahiyat, selawat, salam, berdibobor, li badan, rukuk, i'tidal, sujud antara dua sujud, tahiyat tertib. Sekian terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jino tatamong selawat. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.